Bella, my island, paradise of the sea. Malungil kapsagan marami rogul adrabela talmama sri orang sri amyang alay sengang taka Filomena ang ako kumasa adrabela ay ledu ra tigidam le mamra kaltad Sunday la sergot tal ay seldo masadringia ay legislature amla reject 178,000 el proposed supplemental budget la olbira ang umulbay amle vote 6-5 and reject for year 2021 supplemental budget in the amount of 178,315.74 cents. The state current for year 2021 budget amle follow calendar year and 1.8 million etiamo expire December 31, 2021 according to David Oruma. Alam le original budget talmara 147,183.49 cents. The Ways and Means Committee amla increasing in 178,000. The according to the speaker or room reasonable motamla rejected together the supplemental budget amla too much ludo. Ela sel taramang al isel bodo sadring ya SSA amle putra 60 million and mora climate transition investments. Ela SSA Social Security Administration. Ela tigidale Belau Social Security Administration. Na change ra investment policy til mo mubra 16 million raudu dir mora climate transition investment. Ela chairperson Mr. Ngirulbat comment na express mo we updated our investment policy and to reflect the urgency of the climate crisis. Asal mo taraming alay sa OBF o Hotel Bella Firma United Nations Day at di kam lamra kara al Sunday. Ela mal mlawil sil sa mal mlawil ayang tak narabli kay mal lamas ngil live para PNCC. Mal makit ndim lakal sa bakal mga lakal mesme arawul kwartri gibel meet la. Ela tel event tamar ko ksay ngat pang thimra UN amle building resilience through hope eguk thimra OBF aguk mle klaibareng sa didelel sisi aluglulaw. Tel event amle start del mle colorful parade amle nga parade ra ko start tamle qotluul tal bang tira malbek patangira nation sa mar Sarabelaw mar Adrabela direct mar alsel mamle colorful. Direcal tal parade led by the law enforcement tira law enforcement direcal ba flagara UN ma flagara Belaw. Mamle lo til mo mamle ngira unit tirigit mar blue. Le alsel tale OBF mamle botoga traditional food ultra ma crop clear vendors mga cook items til traw edira kumaringa local handicrafts. Ulo ko makmlong lektira kul rirang sakmo PNCC mle provide ra wifi finding akman lesmer. Tirigal ko mga malmengal tangata. I heard ng malmeng nilayang. Last sel ko malmo last del mengal ay sel ko sa venitan mle flight ra October 24. Mle 84 inbound travelers mle arrive ra October 24. Turogo amle tested negative ra COVID-19 day 1 or tier testing etamle conducted ra Palau International Airport and they have been released ra restriction of movement ROM before undergoing final testing ra day 5 or tier material di kamangirat day test 5 day test 5 el testing or tier kumutakan mamangir sa gilal tamang mo kumirogul 84 inbound travelers sa mautakan mga rogul testing ra kami di ma make sure po kami arogul negative. Madamar nga tanga trigal mlay rogul 84 amle negative ra first day testing or tier damaral dira kal mamtangel mo day 5 or tier dira kal mo negative rogul. Mal mo ngilawi ko kami mautakan masele next week Monday to kuputal masaya to kuputal mamsara baby na baby na may ice mukmal masulang manex.